Čak i oni koji nikada nisu kročili u Agios Mateos znaju priču o Janisu Janulisu, plemenitom Grku na čijem su se imanju posle albanske Golgote 1916. godine oporavljali iscrpljeni ratnici Srpske Drinske divizije. Na tom mestu od iznemoglosti je preminulo i sahranjeno 560 srpskih vojnika. Njihovi posmrtni ostaci kasnije su ekshumirani i preneti na ostrvo Vido, ali i porodica Janulis, u znak poštovanja prema stradalima, tu zemlju više nikada nije obrađivala. Bista Janisa Janulisa, postavljena na platovu pored seoske crkve, i danas svedoči o čoveku koji je u najtežim danima Prvog svjetskog rata pružio utočište srpskoj vojsci. Sinu slavnih Helena, srpski narod podigao je spomenik 1993. godine u znak trajne zahvalnosti. Tako se već više od jednog veka prepliću istorija, stradanje i prijateljstvo dva naroda, dok Grci Srbe na Krfu i danas dočekuju kao najbliže prijatelje. To se samo granicu razdeli dva naroda. Opšto je duša jedna. I godinama dolaze ljudi ovde. Ja sam ovde 40 godini i всяка godina idem u Srbiji. I se nadajem da idvat još ti mnogo godina. Iskrcavanje prvih jedinica vojnika Kraljevine Srbije na Krf počelo je pre 110 godina u luci Guvija. Od januara do aprila 1916. godine na ovo grčko ostrvo stiglo je oko 150.000 iscrpljenih vojnika koji su preživeli albansku Golgotu. Oporavljali su se upravo u Guviji kako bi se ponovo vratili u stroj vojske koja je iza sebe ostavila najveće stradanje u srpskoj istoriji. I danas gotovo svako mesto na Krfu u kome su bili smešteni srpski vojnici čuva neko obeležje i sećanje na dane kada je ostrvo postalo privremena otadžbina srpske vojske. U hladu krfskih maslinjaka podignut je i spomenik Drinskoj diviziji, prvi srpski spomenik iz vremena Velikog rata. Preživeli vojnici podigli su ga stradalim saborcima i starešinama kao znamenje za sećanje. A kakvi su to junaci bili, u nekoliko rečenica ne može stati. A možda u toj jednoj ili dve rečenice, evo, možda je najbolje reći opis koji daje jedan francuski lekar o Srbima. Kaže, neprestano sam se divio Srbima, a sada se pitam šta će biti sa tim narodom. Ali opet ne prestajem da im se divim. Oni se ne žale, oni ne traže neke bolje uslove, oni su pomireni sa svojom sudbinom, a oni koji su na samrti traže mi da ih pridignem, da ne umru u krevetu. Eto, takvi su to ljudi bili. I ljudi koji se nisu žalili, najveći broj njih, i kada su kretali u rat, kada je zalupio doboš po selima Srbije i pozivao ih na obavezu odbrane otadžbine, oni su se javili u ogromnom broju, ili bolje rečeno preko 90% njih za nekoliko dana se već javilo u svoje jedinice. I prošli su tu Golgotu. Prošli su naravno i mnoge bitke, 1914. godine Cer, Drinska operacija, Kolubara, a onda nedugo potom usledeće Pegavi tifus koji je odneo ogroman broj žrtava. Znači ništa nas nije pustalo na miru da bi 1915. godine Nemačka armada i Austro-Ugarska, a potom i Bugari krenuli u siloviti napad na malenu Srbiju. Povlačili smo se bez panike u najvećem redu i naneli neprijatelju ogromne gubitke. Da smo imali pomoć saveznika i da smo imali nešto boljeg oružja, ko zna šta bi bilo i prilikom ovoga napada. Na hiljade srpskih vojnika umiralo je daleko od otadžbine. Sahranjivani su u krfskim maslinjacima na kamenitom ostrvu Vido, ali i u plavetnilu Jonskog mora, u plavoj grobnici, koja je postala simbol njihovog stradanja. Vojnici koji su bili bolesni od neizlečivih i zaraznih bolesti dovedeni su odmah
ovde na ovo ostrvo, dakle dovođeni od polovine januara 1916. godine pa sve do aprila, na ovo ostrvo koje u tom času nije izgledalo ovako, sad relativno humano izgleda ili daleko humanije nego što je izgledalo u onom času kad su oni došli. Dakle, u januaru mjesecu 1916. godine ovo je bilo 7 hektara golog kamena. Bilo je veoma teško kopati grobove i kopalo se koliko se moglo. Prvih 1232 mučenika koji su ovde preminuli, oni su i sahranjeni u plitkim grobnicama i jedva su bili pokriveni tim kamenjem. A onda kad više nije bilo mogućnosti, kad nije više bilo snage za kopanje, oni su počeli da ih slažu, dakle, francuska misija koja je bila tu najkompetentnija i najodgovornija, slagali su ih od ove uvale u kojoj smo se iskrcali, pa do ove iznad koje sad sedimo, bio je formiran jedan zid od posmrtnih ostataka tih mučenika. Potom, najviše francuskim brodovima i prije svega brodom Sveti François d'Assise izvlačeni su na pučinu, jedno 20 kilometara, to je milja nautičkih, severozapadno od Krfa i potapani u ovo more koje mi danas simbolično nazivamo plavom grobnicom. Između 12 i 13 hiljada ljudi, dakle cijela jedna divizija sahranjena je u plavoj grobnici. Svi oni koji su bili sahranjeni na ostrvu Vidu, njihovi posmrtni ostaci su sahranjeni u mauzoleju, unutrašnjosti mauzoleja su sahranjeni, kad je mauzolej naravno sagrađen krajem 30. godina, a iz 50 nešto vojničkih grobalja sa Krfa donešeni su posmrtni ostaci onih koji su mogli biti pronađeni, sahranjeni su u one 2 bočne kule sa bokova mauzoleja. Na ostrvu Smrti uz kamenu kosturnicu podignutu na visokom platovu nalaze se i druga obeležja. Tu je i prvi spomenik srpskim ratnicima na Vidu, mornarički krst iz 1922. godine, kao i spomen ploča na kojoj su stihovi Plave grobnice Milutina Bojića. Svakodnevnu tišinu ostrva narušavaju jedino krici galebova i zvuk talasa koji se lome o stene, kao nemirno sećanje na stradanje srpskih ratnika, čiji je večni počinak ostao u plavetnilu Jonskog mora i duž njegovih obala. Ostrvo Vido je mesto sećanja, a manifestacija Dani srpstva na Krfu ne dopušta zaborav. Već 3. godinu zaredom služi se i sveta arhijerejska liturgija. Uz molitve i odavanje pošte na mestu velikog stradanja srpskog naroda, Pravoslavno sportsko udruženje Sveta Srbija i Krfsko društvo Grčko-srpskog prijateljstva godinama ulažu napore da na Krfu budu sačuvana i obeležena sva mesta na kojima su srpski vojnici izgubili živote. Bogu hvala, dobro, sarađujemo sa našim Grcima. Uvijek tu ima nekih malo problemčića, ali to se sve nekako u hodu rešava. Najvažnije je ovo druženje i rezultat ovog druženja stvarno bude fenomenalan, tako da sve možda neke poteškoće koje su bile se zaborave. Koliko je važno da ovo ostrvo ostane sačuvano kao memorijalni centar? Ostrvo spasa, ostrvo bola i ponosa, srpski Jerusalim. Kažemo, svako mora od nas da ga posjeti bar jednom za svog života i to je možda nešto najvažnije, jedno od najvažnijih svetilišta srpskog naroda se nalazi ovde na Krfu. A znate kako, mi smo svakako sa mrtve tačke krenuli davno, ali čini mi se da dobijemo lagano neko pozitivno ubrzanje, zato što smo već se uhodali oko grčkih dozvola, pisanija koja su potrebna, a i ideja je takva da svakim danom nadrasta sve nas i čini mi se da inspiracije ne manjka, dobrih ljudi sve više oko nas i ova priča Svetog ostrva Krfa i Vida zaokuplja svo naše biće i radujemo se kad vidimo svako novo lice koje nam priđe sa lepom i dobrom namerom. Eto, na primjer, nama je jedan Albanac poklonio kamen
6 tona kamena za nekoliko spomenika Kripotašina, što to je kamenolom Mrnjavčevića. Tako da mi na taj način zanavljamo i neke prostore i neko vreme koje sada nama deluje daleko, a opet kad ovako spojite večnost na jednom mestu, shvatite da je sve to i dalje ima vrednost. Ako jedan takav čovek koji je rekao da mu bila čast da iz kamenoloma gde on ima dozvolu da vadi kamen ide nešto što će obeležiti dostojno mesto stradanja srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata, onda zaista ko tu da ne bude dobar? Koji Srbin da ne bude dobar? Tako da nas zadivljuju neke stvari od samih i Krfljana koji faktički na jednu pruženu ruku daju se čitavi potpuno sve što mogu da pomognu. Pojedini čak od svoje rođene familije, kuće i sela, sve bi nam dali što mogu, samo da zajedno koračamo i da, kao naši preci pre 110 godina, gradimo to taj neki odnos između ljudi koji je nalik čoveku i čovekoljubcu ili čelovjeku, onom koji je okrenut ka večnosti, ka Bogu, svojim licem. Dakle, sve ovo što radimo ovde nas nadilazi, nadahnjuje i mislim da vreme koje će doći nas će više govoriti o tome šta mi to ovde radimo. Svakako smo na mestima i tačkama koje spajaju sadašnjost i budućnost sa večnošću. A nekako zagledani u prošlost mnogo jasnije vidimo odavde sve što nam dolazi u susret. Jer, evo vidite kakav je svijet poludeo, meridijani se preklapaju, interesi više ne znaš ni ko je sa kim, ni ko je protiv koga, a ovde nekako imamo čistu situaciju. Kako se gine za svoju otadžbinu, kako se daje život za svoje nerođene koji će tek doći za jedan vek. Naši preci su to tad znali. Dakle, ajmo da učimo od njih, da i mi sad nekako naučimo da gledamo makar 10-15 godina napred. Zato i pravimo i kamp i dovodimo decu, jer ulagajući u omladinu, to je po meni, kako to danas vole ekonomci da kažu, greenfield investicija. Jedina prava greenfield investicija našeg naroda i roda jeste ulaganje u omladinu koja stiže. U znak sećanja na slavne pretke, obilazak spomena obeležja posvećenih stradalim srpskim vojnicima na Krfu predstavlja hodočašće. Srbi, ali i brojni turisti rado obilaze i ulicu u kojoj se nalaze muzej i radnja Društva grčko-srpskog prijateljstva, čuvara zajedničke tradicije i istorijskog pamćenja. Sastavni deo manifestacije Dani srpstva na Krfu su i zanimljiva predavanja koja doprinose boljem razumevanju događaja iz Prvog svjetskog rata i boravka srpske vojske na ostrvu. Tako je osvetljena i uloga Mihajla Pupina, koji je iz Amerike nesebično pomagao srpskom narodu tokom Prvog svjetskog rata, kao i godinama nakon njega. Svi znamo da je Mihajlo Pupin tokom Velikog rata bio naš počasni konzul u Sjedinjenim Američkim Državama i kao takav zaista bio na položaju da može da pomogne našem narodu. Ta njegova pomoć je išla u nekoliko smerova i osim tog humanitarnog rada koji je zaista izuzetno značajan, jer kažu da je Pupin samo tokom Velikog rata, dakle tokom 4 godine Velikog rata, samo u novcu dao iznos od oko 2,5 budžeta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da on nije bio sam u tome, mnogi njegovi veliki prijatelji pomogli su mu, između ostalog i John Frottingham, koji je nepravedno zapostavljen i o kom se malo zna u našem narodu, a treba više da se priča, ali je tako, prosto trudeći se i želeći da na neki način pomogne i u medijskom smislu, današnjim rečima rečeno, odlučio da u Londonu 1918. godine priredi jedno izdanje izuzetne knjige koja se zove Srpska pravoslavna crkva i manastiri, u kojoj je želeo da istakne značaj i naših svetinja, odnosno velikih manastira koji se nalaze širom Srbije i sada već i dalje, ali i da pokaže koliko su stare naše dinastije i da zapravo mnogo toga Srbija tek treba da kaže. Dakle, te 1918. godine koja je bila ključna za spas naše zemlje, Pupin je jednostavno želeo da pokaže Zapadu
koliko je značajna i Srpska pravoslavna crkva i naša vera i da je to zapravo ono što je te naše i stradalnike, ali i junake držalo da na kraju probiju Solunski front i da oslobode svoju zemlju. Naravno da je Pupin pomagao i kasnije, dakle posle Prvog svetskog rata, naročito ratnu siročad, što kroz Nezavisno društvo Privrednik koje je imalo fond za školovanje te dece koja su ostala ratna siročad, ali kažu da je čak mladim devojkama stasalim za udaju, čiji su očevi poginuli u Prvom svetskom ratu, obezbedio miraz kako bi se što bolje udale. Tako da njegov uticaj jeste bio zaista velik i nije trajao samo tokom te 4 godine Velikog rata, već naravno i mnogo posle toga. Dani srpstva na Krfu nisu samo sećanje na stradale, već i ponosno obnavljanje istorije i podsjećanje na priče o junaštvu, herojstvu i prijateljstvu. Grčko veče u Ljapadesu donelo je spoj srpske i grčke muzike, kao i druženje koje je još jednom istaklo bliskost dva naroda. Imamo pripremljen srpski program koji ćemo započeti izvođenjem nacionalnih himni Grčke, Srbije i Republike Srpske, kako bismo svima poželeli toplu dobrodošlicu u naše selo. Posebno nam je drago što se ovakvo druženje i proslava grčko-srpskog prijateljstva održava kod nas. Nadamo se da će svi zajedno uživati, jer nas nakon programa očekuje i grčko veče, gde ćemo svi zajedno plesati i veseliti se. Grci i Srbi kao braća i još jednom okupljeni u lepom raspoloženju i prijateljstvu. Što se tiče srpske muzike, nama nije teško da je sviramo. Možda nismo profesionalci, ali sviramo od srca i želimo da damo sve od sebe kako bi ovo veče bilo što lepše i uspešnije za sve prisutne. Uz orkestar Filharmonije Ljapadesa pod krvskim nebom u bogatom programu spoj tradicije, istorije i mode, nastup kulturno-umetničkog društva i guslara. Na Krfu danas postoji 27 spomen obeležja koja svedoče o mestima stradanja srpskih vojnika. U porti crkve u Dasiji 2017. godine osveštan je i otkriven spomenik drugom pešadijskom puku prvog poziva Moravske divizije, Knjaz Mihajlo, poznatom i kao Gvozdeni puk. On je snažan podsjetnik na jednu od odlikovanijih jedinica srpske vojske. Umesto lica stoji jedno srce. Srce za sve one koji su zanavek ostali ovdje, na ovom prostoru. Tako ću i ja započeti svoju priču o Moravskoj diviziji, o Gvozdenom puku Moravske divizije, kome je posebno posvećen ovaj spomenik. Beli anđeo sa šajkačom. Drugi pešadijski puk, Knjaz Mihajlo, je 7. oktobra 1912. godine krenuo iz Prokuplja, neki kažu sa pesmom Drino vodo ladna, u smrt, u slavu, u pobede. I tako će izvojevati mnoge pobede i to je jedan od najčvršćih pukova, najhrabrijih u našoj vojsci. Kod njih nije bilo nazad i to je kombinacija, čudna jedna kombinacija Moravaca i Dinaraca, koji su došli inače posle oslobodilačkih ratova 1878. godine i naselili se u tim krajevima. Ovo je naša banja vitez za naše duše, našeg pravoslavlja, našeg srpstva. Ovdje dođete i vratite se na fabričko podešavanje. Jedno od mnogih mjesta. Ja lično se uvijek vratim kao bolji čovjek. A verujem i vi ćete. Zato mu se tako često i vraćam. A gotovo nikad ne odlazim. Zato i pravimo ove belege, jer smatramo da što više ovih mrvica večnosti obeležimo dostojnim belegom, spomenicima, molitvom, obilascima, ostavljamo našim potomcima u amanet
da budu bolji nego što smo mi. Jedino tako ova žrtva neće biti uzaludu. Jedan grob sa kamenim spomenikom na ostrvu Otoni čuva uspomenu na slavne ratnike. Istoričari i dalje pokušavaju da razjasne dilemu da li je među petoricom tamo sahranjenih i čuveni čačanski pesnik Vladislav Petković Dis. Priča vezano za taj grob nepoznatih ljudi na Otoni počinje 1917. godine kad su meštani tog ostrva u sredini Jonskog mora pronašli 5 srpskih utopljenika na istočnoj strani ostrva. Oni su pretpostavili da su to stradalnici koji su poginuli u podmorničkom napadu i oni su njih, obavestili su srpsku vojsku koja se u tom trenutku nalazila na Krfu. Došli su naši sveštenici, došli su naši oficiri i ti ljudi su sahranjeni na najlepšem mestu ostrva. Međutim, ti grobovi su to pune, da kažem, 82 godine bili zaboravljeni, dok naš sunarodnik Vladimir Gvozdenović, koji u tom momentu obavljao ulogu kustosa muzeja, Srpskog muzeja na Krfu, nije saznao tu priču i organizovao ekspediciju i dok nisu pronašli ta grobna mesta. 2004. godine novinar Politika Radivoje Petrović je i prvi izneo tvrdnju da je možda neki od tih stradalnika i Vladislav Petković Dis, i to nije bilo bez osnova, jer na tom grobu stoji 1917. godina. Meštani su verovali da je u pitanju podmornički napad. Međutim, to ne može biti tvrdnja, to može biti samo mišljenje, ali ono što je važno u celoj priči je da se uvek treba imati u vidu da je povlačenje preko Albanije koštalo srpski narod 78.000 vojnih žrtava, preko 140.000 civilnih žrtava, to znači ljudi kojima uopšte mi ne znamo danas grobno mesto. I Vladislav Petković Dis na tome čarovnom mestu Otoni, koja je posljednja tačka kopna prema mestu da je bilo potonuće njegovog broda, to je u stvari mesto hodočašća za sve ove naše sunarodnike, znane i neznane, koji su izgubili život u toj epopeji. Pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srbi i ja tradicionalno organizuje edukativno-sportski kamp pod nazivom Stopama naših predaka. U planu je izgradnja novih smeštenih kapaciteta za decu na površini od 2 hektara. Pa to će biti još jedna pupčana vrpca gde ćemo moći da se spojimo sa nečim što je deo našeg genoma. Znate kako, mi smo nekako dobili krilaticu posle 15 godina i preko 800 dece koje smo ovde doveli i proveli kroz taj istorijski drill, koji ima IQ preko 120, koji su uzrast od 12 do 18 godina, da mi iz Beograda možda povedemo decu, ali sa Krfa sigurno vratimo ljude. I verujte mi, to i dalje stoji. U budućem srpskom kampu među maslinama umetnici već stvaraju nova dela i nova obeležja, u znak sećanja na sve one koji su u Prvom svetskom ratu našli večni počinak na Krfu. Ovde se niko ne potpisuje. Ako neko baš bude pitao ko je radio, biće neko ko će reći. Inače, pravilo, kraj putaši se nisu potpisivali. I ja sam ovde klesar srpski. Kad dođem u atelje u Beogradu, ja sam vajar i slikar i sve je to u redu. Međutim, ja sam ovde po starini, srpski klesar. Privilegija je stvarno da smo saznali prošle godine da smo nas dvojica ovdje bili u šatorima i stvarali smo ova dijela i da smo bili prvi ljudi koji su prenoćili u ovom kampu od dolaska srpske vojske. Negdje na ovom mestu je bila napravljena crkva od sanduka od oružja koje je ostalo posle opremanja srpske vojske. Kako to znamo? Znamo o zemaljskim i nebeskim svedočanstvima. Ovo zemaljska svedočanstva govore sa slikama i nekim zapisima, a počet ću od nebeskih znakova. Jer ovo je sigurno deo neba koje ćemo i makar na trenu večnosti kupili za sebe. A molitvama onih predaka koji ćemo upisati u diptik sveti smo dobili priliku
da budemo ovdje, da ih se sekne. To je čast. Vi ste birani i odbirani, kako god da ste došli ovdje. Isto je slučaj. Niko od nas. Kad budete malo zavirili u svoju dušu, u svoje srce, u svoje porodično stablo, sigurno ćete naći direktan razlog zašto se ovdje. Krf je za Srbe bio ostrvo spasa nakon strašne albanske Golgote, ali i mesto večnog počinka za hiljade iscrpljenih vojnika. Njihova žrtva ne sme biti zaboravljena, a treba da je pamte i čuvaju i buduće generacije. Uvek može bolje. Svako delo koje se vrši, ma koliko se ljudi trudili, ako kažu da ne može bolje, onda nisu iskreni prema sebi. Tako da naš narod ima zaista veliku istoriju. Ovde na teritoriji Republike Grčke takođe imamo Krf, imamo Zejtinlik. Mi kao Bratstvo manastira Hilandara se trudimo da se te veze sa bratskim grčkim narodom stalno održavaju, jer Hilandar je već 8 vekova i nešto i više od 8 vekova ambasada srpska na ovim prostorima i dolazimo i ovde na Krf, evo već 3. godinu. Potrudili smo se i da se na Zejtinliku, tamo gde isto počivaju kosti naših junaka, da se služi sveta liturgija i da kažem, uvek razmišljamo šta još možemo da dodamo svemu tome i zato kažem uvek može bolje i naravno pohvaljujemo sve one ljude koji dolaze iz svih krajeva gde žive Srbi i pomažu i oni da se sećanje na te herojske dane, na te ljude koji su u stvari njih i učinili da ih tako te dane zovemo herojskim, da se sećanje njih sačuva. Ali uvek može bolje. Kažu mudri ljudi, onaj narod koji zaboravi svoju istoriju, u stvari i ne zna gde hoće da korača u budućnosti. Dakle, ne govorimo samo o istoriji, već i o našoj budućnosti. I baš zbog toga je bitno da mladi upoznaju našu istoriju, da bi znali koji je njihov put u budućnosti. Na srpske vojnike i junake Velikog rata koji su dali život za otadžbinu podsjeća manifestacija Dani srpstva na Krfu. Uz svedočanstvo o istoriji, hrabrosti i žrtvi, ali i o zajedništvu, humanosti i ljudima koji su u najtežim trenucima bili u Srbiju, podstiču i nove generacije da koračaju putevima slavnih predaka.